Aje your Bible Quran be focus ya ne snap ma ne so. Na se me da so ne nyam friendship mu. Dia na ape. Acha me pe Bible. Go yan sole. The Church of Christ. You IBJ. Member ba o. Peja some dey hymns inti. Peja. Bible eja wo. Anso odi wakum. Peja Bible no ma me. Bodin ya me. Eya me Agnes Amboanje. Me kura me Bible. Me kura me Bible. Sa asema making. Sa asema making. Me intro. Me intro. No great rodo. Me great rodo. Onya me boa me. Onya me boa me. Fama enuan. Oda. Peja oba pa bodin. Atwaye me Rebecca Aboaje. Kura Bible. Kuta Bible. Sa asema making. Sa asema making. Me intro. Me intro. Onya me boa me. Also go Church of Christ. Assembly so am I so? Yes, mama. Ma okum chola. It's a miracle. Yo. Again, also watch out. Me pacho when the casa face. Pacho me. Yo casa. O ha be ne ho mami. We dem pacho me da want some more kwanya mama betin mo fidie su bi. Pacho how e da me so pa ye. Sunsun ma ware. We dey unse sunsun bia wa wo. Pacho de ma mi hu ni say me da me na anipa ne beda me hu ni pa ko nanim. Na uti feeling. Me pacho me hu feelings pa. Me hu ni pa ko nanim. Ente nam sama ba ma bi ba ware me. My minute 12 years but I would ama. Me ware na me hu saade ba me ware na me hu saade. Mo wale ye mum na papa na beto ahel so. Pacho me ware na me hu saade ente anu ntinu. Ama me ne ba ma no cry yentamati. Na sa na ekoso to bo asibeki sebra ware ye no ana oni ukunhie mu no odi toto oni sebe aboa no e feeling ho ade e na emu ye wode wada wodoma pacho me do ase ene ya aboa na chese wono no otumi ewo pa ana Neni pa usi hunu dia we dirty feeling. Pacho me hunu me hu ya me da na ma hu ya wode. Na ya se sebi yeson. Odrosi mo afo. Pacho ni de me hu. Ana wo da won hwehwe. Pacho me se. Na ya mo da mo hye crazy jinse. Wo be woro se na ade achi. Na ka woko. Na mo da na mo so babie mu na chense wo ba ya. Ahurasi so na Different day. Kaka dos. As a plan here cross examination, the crowd. What the cry? What my mean cross examination? Now the crowd cry. What they got? Mammy Becky. I started here this say. But I started about 12 years. Hey, it went to a casa say on Yama. Oh, Pacho be brave. Munyina mu ye mamba ma me kroma. Pacho me ata me kakrani. Oh, timu ye ntafo. Na mo be hia mu nuanu mienu wa he. Entati. Ma bada me na mata akwacha mo kwaji misika ma me eyi no. Esefia no. Minimum crank how the car case crowd and come to us. Tria. We dem Pacho. Me tia so crowd to twene. Ye kwaji usika ma kra hu biem. Ko kra hu bi bi ma. Therefore, I can see the same. Mamu fa ma me ko tu. Wo fie wure ebu kwasia ni ayire no ji usika ma wo pe na ase munie mamba cho se me ba hanom na wan se nya me opebone obi plawo wan so plawo fi wa kokora na me mla sister ho oba pa kakra eti sei nyame adum onso wawale me pacho da bi me ngwale na so wo ye ho adwuma me pacho me da ya me hu nipa no hu ni se o te sei ana oyi obi anim na eba atonda bia me hu nipa ni pray atonda bi so anu adane na omba em hu ni pray so ye be ma na oba pacho atonda bia oyo oba atonda bi so anu adane na omba na no be oba sa na oba otua me oba dua na be ma dua na e ma de na no de beta so ama wo me pacho o chance na oba me hu ni se nipa se mesi na eba nti oduro ana wa change nanim na ye ba sa da ye mu ni ahoden a bia obetu ni be ma na obeka no Pacho, they be there me yenisa. Me son and Bema na train si. Me train and Bema na etui. Me pacho. Bema ni tui. The Bema ni 2 cows. Yenisa no, 2 cows on da
di fo aye too much o me anya de anwie e ya prosododo enu so ade anu no be ji adoma ne kura koto atwe na fe de ya hwe anim e de kra Obapa utumi tu be ma no kafra ewura tinkrofo mama adwa unyini sade we mu ana mode madwen yade e wo ho because chese me dia me gwan say we say me so daya anadwo na we oni me abeda ti sa be ma na nani ma ni nyina da na woni ne ma ene wato apeto abun sama fahama na ne ma so asesa chesere no ma togu ni paso ana ma me wo de ne o hawo ne de abreu Pacha ma vintimi momisa. Ema untumi musa. Wako hospital. Pacha. Oh yale debe. Oh ma, pacha nya yale ama me nya syphilis ko. Hey. Syphilis. Achini sa na cheso ba de no de begunu poison. Meto amenofo nyina ya me ya. Na otumi miamia munufo nso. O ne woda na o mia wonofo. Na nia spirit be no so onani atesa. Otumi so somo no fu nyina acha ndi mi hu bi o de onu ansa o de oda wa na wa wo de ho acha mi hu bi ba mi no fu se mi hu oda ba mi nya mi no fu se a nsuo wo wa ko hospital a ko check baby before bibia be na spiritual e bi so na ye yade ma ba cho ma ko hospital o me say na ni nsuo om de ase wanya unya obi baba ato ache na to so de ama no ana wa mi achimegu ade mu na mama wo de mu ya mi ya pa ngasa chese mwako proper check-up. What you say? Dr. Mensa, how do you trust? Because I say give a great gift here. Wako ye proper check-up ata. And what said ye? Niko omuzi bibie no. Unso hunto. But they say me become me dakwa na me become anya gusua. Na me hu na mi na wo say ya me na mo me hu hwe ba esa me yes me da. Obi mo wudua de. Pacha mi. Unko bodua uti wani ade. If you ntokwa na wukui. Se na nya entertainment ntokwa. Enu dia na o ho da dansa na me kwa hada. Nye mi mfum obi a. Me kata mani kura se me da me nam ho se de me hu se yes me kama na bi ade ne timi fa me hu na mi na se ya to apia gu hu no. Eh. Eni ayia. We ya matanga. Wani nkubusua. Wamu nye onya de frag si aja na mu a opie no betimi atu agere wo soro abasa bai aja o de kasawate kasa tafo my way me enu di nkomo spiritual marriage na kakra wo awade no wakobi na nso anye yi ana Me pacha me de me ne be ma ne tra actually 2 years. No, I train on can be antrim to be a minoja. Or quite say, maybe. But me buy a mabo mamma money. Me patcha. I didn't know what to a farm. Me patcha, mammy, so I. Timon Pessamudi win so back or can I join you? A time, so I saw I do me. Oh, indeed, to me can be antrim. Or woman as hard how ne buy an and Jensen. Oh, a day. Ataba na sa issue naba then the father net dementia pacho when na sa so e wo court na ni nua ba ko ma me nua ba e ma na do sa won fan ko dware no do dware a court no mo kwa o bebu asa no de ama no ode do ko dware ya na sanga say wotimi etwi eso sika nyina ode do no ko dware na sanga we are see me nua je drama me fa ko dware ate agu no so ni nua patro ni nua se o titi adu na na samafo na abeso nda enti se me ma me de adu no ko dware a okwa nsem na court no e kan nyina be ye Police case patro on bebu asam na ma no o de adu no ko dware ya na edamati asin so o se otimi twese ka nyina wo fie enti ama ye se enti mi kura enko na tiri nua na o de adu no bre ndwa no eno kura e case samode ba samode mo ma me ba na ni edi ni wuram ni e pem wa ma no anamu tumi fa ne ma obe kikiki pacho onye kikiki ba mi wo fa no ompere na mba cho de mi wo fa no de adu no ko ma ne edware ya no onu na asa wonye na ye twele bia na wa bekunkum ye
eti edi asem na wo fa na krata ye friend na bona mane se nana me wo fa no kra betwe fo abuza te bia Rebecca bia wo ma me ho te sei anase bi mpo na ensem usisi be busumi abusua enkunu ye sei no bia o bia mfra se o ma jana bo ye ne me bra panyini so enti se so boafo bia ne ba bia a wo be boae ena mo nso ankaja mo be kwa ba nso a be ma nso asole anadwo simu so wo som ema mo niam nyina atete egu ne ma nyina se me be 7 years ne wini ai na tiwe me nine ni fan twa me part se de ye hwie makopa de agu me so me ni ahon 20 awo ba se de na me ho ato me kakra amane a me fam no yankopon ko anini nata mo onuanu mpanifo mpatwa wo ye ba akopɛ ena mo mudi nachi me patwan no no so de na o ya fa ho mo ha wi ma bona mani ono so yo ba patwa e be ma ono so kra ma patwa na djuma enko ye school ka ono so ba bia kana to ten so anadwo onware okay se bi ono so bi o ba bi no first no ka chem so hu sa de ono so sao ba no ye friend Rosalinda sao ba no Rosalinda drama jo esese ko dia po kwabra mo peni bi wo ba akoko eni Rosalinda otisi usua e me ma nyagoro eni jai ye obeya abegina ni so me seni faso bitrisi obeya agina ni so abaye Liberty Conference. Ekoso kan we. Awadu bo achi onyame akowa. Won frefret for thought adihye nyina. Kama. Mesimi meda jubi pa no sia. Apaye bedwo. The hits. Kama. Ye godimpaye. Adwomtofo ko pipra kwa kuja fi kwa mejedu. Likapo. Wose fa wo candle. Ka ho. Chiro de ha nyina egu ade ba so. Wo betwaja to na fe ye be hunu ba bia. Onyame ene bonsam ye be hunu wo tumi. Oh glory. Hallelujah. Ghana Grove. Pajuma ye abrante ne ababa wafafo no ne pipa ne frɛ o what is an juma de so. Na be juma ye. Mo ba ate pajuma mama no. Ya number we mo mfrɛ. 0308 255 775 Obo Heba Adwato Adumenu Dr. Ben Mechapa na papa yi wo bo adwuma hwe nipa ye denden ene etuani kotodwe etima nkoto ye adwuma kakra bia wa koma stroke na ye hu no atukuro nipa no koye o ko ho ne ko preka ye gu nkwan mu abomumu jare eso hye de ene ewo entihwe da sani ye natural preka se pada faith enruan kitwa homeopathic ko ahema kokoben prophet mama faith watamase every Monday to Saturday o se yade bia fabra ho sasabro yem na edwa wo woni fra etasi so etisi oba so ni pedwe no be mana yira oyi oba enima nkoyi yenko mama faith 583859 0275969414 Hadassa ye trouble and toll ye American lottery ka ho 2024 number no gigana number na frɛ wo mu be ho ne nyina de am woni problem woni one city mpoye nyo 2 good months asana wasate se wutwaka ayejuma grofine aya numbi ye Ghana koko ade aye na wonu maduro ya oyoba emoatenka emo ni daso ehihye uyiye umoja so atem ko kete so awona waya de awie na awoto wawo na ubepia bonti ene de be ma wafo atoto e sorry de ba ko pe grofine no regulate umoja no bibia kama digital herbal center kama 0244596532 golden deal feminine abama mi odi for pokobena me say we me de chama kwa December me chane makwa be ma tobi ma wo yere enya sem ketwa emema na se be ye so mo shimu no mo na mo manya tenka kama wo yo ba na do ho a ka ko sesi golden deal family washing ye de uhuru aloe vera no spray mu abo ne hye ba bia se hu ye di wo ko ye ko wo de fa washimu on be twane 138 enkrato FDA ya jiatum se ye 3P garlic mixture ayetoa ehwewa epai yenkoko pebi na nom ne beboawo aye no hu mojeduro
so we are the necessary nipadua no efentre mo fa no mpene ma nipadua no yakama me pa chako pe bi no oh eye tripi na bi eto no bia ubenya bia to at so 0248928824 enuti na chesa ade we ya de a awieye brei maami wo ha ni papa enti ye de na mo pese ye mam atakakra se dia na mo pese ye mam patron pese moya ne se pese funu yesu ne yesu etimi na wo ye adwuma patron da bia mama adwuma nyina ya basa first na ye adwuma patron first na me ye indomie mas indomie dia se to ende fa we hu be patron men so scan man scan nyina hye sa na ye me wo be ye adwuma na hu sika no patron na no sa papa na no so kan nyuma ye ho so je akwa mo no agu ase hey any oposu ko wi mani na atai da be ni twato a wo se wo be shi mu ma wo patron bo sumi we kula o mai nya me mansisi bia na oba come on when now mansisi na emoja wo mu patron oh when your spirit we your food pa when we di moja oh Mr. Champon oh or die in court. We now mansisi bia na oba na obeda me patron na nkasa we den ka spirit den ko mo mpesa na ni na we di patron sisi ameba ba ya no susu on susu sa de ne eye no wo baba yo patron na se watiasi generational disease ne kwasem malidi kanyeza mo maame sabi so box na se atu anka mubusa no se bia no so no ye no ho adwuma because madam fu bi se ye bi sa obo ne maame amane ne maame se hwe ne de me ya bai wadwuma no didi mi ano ade a chia se nsuo na dware no na aguru mo enyo ni be me bi ani asem ai oso ka chen wo asem ka betranse wo si me no ka no ka chen se hwe ne de me ya bai wadwuma odidi mi ano mama cho na yare nya mai na mi busa me maame se no de ohu bi sada enti na ode akukwa sorry na mabbo mpa ma enzo mpa ya mai kura na de tia na eti mimi de she yesi anwada be fast na watch you know da ba kono bi asade e be che woni beda mprenu ansa na ade achi menya mens so a woni beda mufie nkonwa wo ho so ni de mi sa ayefo anyi nkonwa e wo ho mi papa bi so na mi yesi bi wo ma mu de mi mufie mi patro ye fre bo amai yes mu ya santifu aya bo amai ya aw yo onya me be why yankwa ma no so ne pa ngodi nkom hello pa hello sister na te sai na mi adumo na patro nso e yo wanti ye chenkunimdifo ne maba wa me enu bi aba o mo si papa kro ya ti wo yendai oh semo omo ye ntafo no ma ne se so menya botra me nda be kuma se omo hia me na ye yin firi ho na taje we e di nipa nya pa me se nya me senka omo aye na taje we yin firi da sane bia so na me ma so na ye tie so pa me nda omo hia me ho ba pa bi mu say adwendwe o nya BBS ani ho mami obi ka say adwendwe obwa eto de bia mami nka no kura ntira o eda ya wari mami ne papa no na bia oba ne nyem ena akohwie ne tu aba kisosun mu nti oba ne nyem no onka mo bi nti se wonyimu woni ne kun fe nim se wonyem bible so kama yati ase wiye boja twada wu na yemu no na me nyame minimu rada nti be ma ne wari no oba ne nyem ena wo in the name of church so obefere e wa sorry anim se wonyem nyame ne yesumu no ane yesumu asori ena asori konti obinyim ane aye no ho ade na so for so gina ho ne aye no ho ade ni o show wa ya ade asa 6 months no oba na wo ebrana be ma ne ye no ho ade no sompa na ho no so ho no mo ta tira space no obi mu odu ano so wade akora no so ye fu ni mo no ana papa no okita sunsun bia no so ware ne ba no nte be wie tie no papa ni atem bia ne bari nyi no yo ba ono ne be susu atem bia ho
ɔne ne yere susu asɛm ho da hɔ na problem wɔ nyinaa starte ɛna yɛn ntaare hyɛ ɛne yɛ dressing ɛne yɛn nneyɛɛ ɛne su ɛne ban a yɛafa ne sisei ɛna ɛdi yɛnya ɛna obi nkɔm obi nti akonnwa so na ahwenye na ne nan yo enti wo se Saturday won that's why yɛda se odi for pa Saturday beba me pa cho matade e hyemi every Anne's boutique efekese ya Sanka Plaza Kamara ye ben kolebu you can tell me efe omodi aso be free Auntie Anne e was 05 boutique ho 45 company ma papa mo fe dodo 3608 05 45853608 is a champ problem. So mama me dance. So mama ya na ye ka se honhom ena ni ema eda. Na me de kakra ya menimu ene se abushia ya ye free mu no because me ni abushia penni bia sabe se won ware da won wo da on ware da ya won wo da efia ya wodi mu abushia penni no ware ye ma ni nyina entinya ni nyina na ye ho ma ye free abonten mo ni bi wenu ya ekosoro bi ye efie mu asem ena obi wo fie ho no wotie nsem ya enkodan e ka chese tumi e wo fie ho nka ba ne se na ha ye yakopon se ye fa se yare obi di kodware na nka okwakọ sebi okwakọ nya adwumu hawo enu ntino tumi bi wo ho no na sebi afa wo mo enu ntino se odifo ebe mu ide minimi yese waye bi da so mami wawada roma waye bi da ntino me jedi se obiye bi na abaye yi ne waye menyi e kakra wo kasa wo se wono kra wo nchima enso wo to asem so sese wo se wo chima kra wone ne babeda ntino time bensa ntino ameka ne se ya na ye ba ha se ya ye nche ne manimu yiye emfa nche sof maame na wodifo nso ba watimi aka na kwankwa ye se eso wodifo ba be ya adwuma sof maame de na oka ye no ne bia na akwakwa bibia ye ho no mo timesira mo fa bible no a ya ye nka no kure na bibia nso nye pepepe nim se wodifo de wakan sere de oba o bibia ntimo gidie nso enyina pi sof maame de manesi Mama na usi unchima na eda na fede usi uchima na fede chima na ba. Aya na tise moja zufin. Ayo. Sana ye. Ensheda anye chima papa bia. Yo. Auntie Paulina. My lady,